سەبارەت بۆ کۆڕبەندەیە یاخود سەبارەت بەوەی کە لە دوهۆکدا هەڵبەتە لە ئێستادا گرنگ کۆڕبەندی پیشەسازی و ئابووری لە دوهۆکدا بەڕێوەچوو دیارە گرنگی گەشتەسەندنی پیشەسازی و ئابووری لە بژانەوەی هەرێمدا بۆ مەبەستی مندای زۆر بەڕێز کاوە عەبدولعەزیز ئابوورناس و مامۆستای زانکۆ دەکەم شازێکی ڕاستەخۆ لە دوهۆکەوە لەگەڵماندایە کە کاوە سڵاو لێبێت بانی باش. زۆر سپاس سڵاو لەواژی بن سپێدە هەواژی باش. زۆر سپاس. کۆڕبەندی پیشەسازی و ئابووری لە دوهۆک بەڕێوەچوو دەمەوێت باسێکی کۆڕبەندەکەم بۆ بکەیت ئامانج لە کۆڕبەندەکە چییە؟ بله زۆر سپاس هەلبەت دوهی شلای هەردوو سازیên giring ve zankoa Newroz pevkarî gel jora pîşesazî û bazirganiya parêzgeha Duhokê yekem korbendê aborî ji dirûjmê geşepêdana kertên bazirganî pîşesazî parêzgeha Duhokê pirê veçû nav vê korbendî da komeka akademîst û bazirgan û xwedankar û biznesmen û sermayedar û kesên şolejêt nav hikûmetê da û dîsanekê navendêndî yên giringiyê babetên hem berhemînanê hem bazirganiyê dikin têda pişikdar bûn. Divî korbendî da du tewerên serekî hebûn yê girêday giringîdaniyan geşepêdana babetên bazirganî bû yê duê girêday geşepêdan û kêşa û arêşên kertên pîşesazî û rêyên çareseriya wa. Her tewerekî da sê panel hebûn wate 6 panel hebûn lê de barê wekê ku çendîn birge û babetên dî. Ev panela şilay kesên zor bi spor û şareza hatine pêşkêşkirin berê serokê jora bazirganî pîşesazî plan û bername jora bazirganî amadebûyan behşî û dîsanekê jî bîr li hindê kirkanê li paşa rojê wan niyaza çi heye hevkarî gel zankoyên Kurdistanê û nexwastime zankoya Newroz bo yekê bişên têkelkirina babetên zanistî gel ketwarî bikin da xizmeta wan her du texûçînên girîng hebin. Dîsanekê jî berê rêvebera geşepêdana pîşesazî Duhokê behs li rojeva evroya kertê pîşesazî parêzgeha Duhokê kir û ew serbarkên xirab yê şilayê siyaseta dagîrkirin û xendiqandina bazarê şilayê hindek welata ve gel Herêma Kurdistanê têne kirin. Çunkî ev rûke hindî pîşesaziya Herêma Kurdistanê serbigirî serkevîtin em ê bînîn li welatê Tirkiye kelopelzorê tên li Îranê tên Çîneyê tên welatên kendaviyê tên wate zîbzî pîşesaziya me neşet kêbirkê û milmilanê gel berhemê biyanî biketin. Lewa hemî pêk ve hevkar bûn bo yekê ku bişên hindek mîkanîzmê cuda bînin. Tewerekî giring hebû xweşbextane behramî bû me behsê li wê çendê kir kanê giringiya hebûna rêya geşepêdanê ew rêya bazirganiya nîvdewletî ku rojhilat û rojavayê cîhanê pêk vegirê detin rêrewê işkendavê erebî û berf Iraqê û arasteyê Herêma Kurdistanê parêzgeha Duhokê heta gehîta welatê Tirkiye bû Ewropa çitin mifa û giringiya wê çi ye bû Herêma Kurdistanê giştî û nexwastime bû parêzgeha Duhokê çunkî 32 kilometre nav çarçovê evê rêya geşepêdanê de hene ku sermayekê îkcar zor lê hatiye lê hêta mezaxtin tête xemlandin 17 milyar dolarên Emerîkî da ku em şên hem şilayê geşeya aborî ve û hem şilayê rolê veguhastina şimek û kelopelat gel rêvînga jî mifa û qazancî jê wergerîn. Hindek datayên zor giringê navî babetî de hebûn çunkî ji wana dahatê salaneyê vê rê bû Iraqê nêzîkî 4 milyar dolar bû dîsanekê jî ev proje dê sê qonaxa da hête cêbecêkirin qonaxa êkê sala 2029 hebdûmahêr ku mesh û xandin û durustkirina hindek nexş û têst û fehsêt axiya dîsanekê qonaxa duyê sala 2038 dêbdûmahê û qonaxa sêl sala 2005 dêbdûmahê tin. Ewa tête xemlandin li qonaxa duyê nêzîkî 100,000 derfetên karî bi xelkê Iraqê bihêne rixsandin ji vê rê û dîsanekê jî li sala 2005 pitirî 1 milyon derfetên karî bû xelkê bihêne peyda kirin. Ev xwe jî rastî projekê navî wî diyare yê geşepêdanê rêya geşepêdanê 10 parêzgehên Iraqê ra borîtin wate Iraq hemê dê sotmend bîtin taybet ev 10 parêzgehe û mazantirîn du sotmend li ser astê Iraqê ku coğrafiya wa zor ya harî kar bîtin ew parêzgeha Duhokê Herêma Kurdistanê ku bîte xala dumahî hatina projeyeke şkendavî bêtin û kelopel biçine Tirkiye yan ya destpêkê bû daxilkirinê û parêzgeha diya here mazin parêzgeha Basra ye ku tête niyasîn şeryanê aborê Iraqê lewa jî vê rêyê da rastî ewa tête xemlandin salane nêzîkî 15 milyon rêvînga hatûçûyê têda bikin û dîsanekê jî li qonaxên veguhastina destpêkî pitirî 3.5 milyon
کنتینر یا بار هلگرین کلو پلا البیر ری هاتنو چونه بکن بو بازرگان باشه و قوناغا دوی کل سال 2038 نزدیک 7.5 میلیون کنتینر سال 2005 کو سال دو ماهه یا پروژه نزدیکی 25 میلیون کنتینر بازرگانت مبینن و بن هر دم افریا کتت جبه جی کرنه دا اول بازرگانت ما پارزیتن اش مطرسین و گوهستنا دیر نخاسمه جیک دریای هرمز و بو دریا سورا ناوراست و بو روی اوروپا پریا دریا سپی کانال سوئز چونکی به قوناغا دو ماهیه دا هرشن حوسیات گل هرشن چکدار و جردجیا ریگر بون همبر گهاندنا کلو پلا و گواسنا کرستین دست بکیش دورا هنده و روشالات آسیا بو اروپا و برو واجی لواجی که امریکا بازرگان بگشتی مثلا کمپانی جهانه دیسانه که جی ولاتن پیش سازی ولاتن پرفروشیار بابت کلو پلادا یل الپیگوه را که گرنا پیگوه را جی بدیت نامنده باش بیتن هم بو بازارت نیب دولتی و آبور نیب دولتی هم بو عراق و هم بو حریم کردستانه لوا پناله که زور گرینگ بو پرانگه که گلک جانب اکادمی بحث کرد چونکی اگر اف پروژه زیج دیک نبیتن و کار سر نه تکرن دو پروژه پیگورت هین پروژه ریا گشه پیدان زیادتر مورکا چینی پی و یا دیارکو چین کلو پلت خوب جهان فروشیتر لی دو پروژه پیگور کنه کد بجنه پروژه روسی و پروژه ریا و گوهاسنه امریکی پروژه روسی کو پراستی او روسیا هم هیلا شمن دفره و هم ریا اتوبان اش روسیا بین ناف ایران دا و طهران پوی ریب گهین تا کنداوه عربیانی فارسی و کی ایران بیجن پر کنداوی بشتت ناف دریای دا روسیا هوسا کنترولا ویر ریب بگتن دی سانه کیجی ما پروژه پیگور هد بجنه پروژه امریکی و گواستانی دولتی او کو بیر الهنده کری الهنده بکتا خالا و گوهاستنا کلو پلا پریا دریای بیتت کنداو عربی دا و لویره بشتت ناف آخا غلات السعودية دا بريا آخا السعودية بهيتا أردني والأردني بشتا إسرائيلي ومنفذ دركي يانجيك بيجين أو ميناء بحري أول درياس بيانا وراست ناف باجر حيفا دا بيتن الإسرائيلي وقالك جاجي شروف كارن سياسي يعني العسكري وأمني هزر الويت شندت كان رنجة أبشر ريفين دو ما هي إسرائيل سر غزة بشكل كان مازنجي ببارستنو سر خستنا في بروجي أمريكي سعودي أردني إسرائيلي بيتن أبيكو بديل بوريا جشة بيدان داكو بازرگان يعني بدولة الشندي يانش كان داوي بجهة دريا سبي بريا وان هرسي چار بله كاكا جواز لپاپشت درکه کم بو بجگاندنی ام پروژه لنا خود لنا خو عراق و هرمی کردستان دپاپشت چونن بو جبجه کردنی ام پروژه یا خود که هول بدرت هم ورگانی که لم پروژه دا باسی لیوکرا و بگرنگی دزاندرت لم پروژه دا جبجه بکرد. بله هلبت دوی ها کشه دا هر پروژه بیتن لانه پشتوانه های و لانه هبدجه های يعني دشتكي فشارتيني نه هنده كست هين دجاتي و نيارتيا في پروژه كان كو سر نگريتن و نخاصمه جيك چنكي پروژه بيگور ايرانيا تدا رنگ هندك لانه گريدا ايراني بل حكمت عراق زور اصرارت كاتن چنكي آخوية ولات عراقي ولات دید برجواندین بالاین گلین عراقی و آمور عراق البرچاف بنور گرتن بزاوا جبهه کرنا پروژه کن. اوا گریدای حریم کردستان بیتت قناق چویدا گلک بزاف خاط نکردن. حریم کردستان مفایش پروژه نور گریتن. نخواست مجیک پشتی نه پارزگاه تیتن التیتا خالا پارزگاه میسل پارزگاه نه نوا باجر میسل ریروی و گوهستنه و گوهاز بو بروش آوای دجله بروش آوای بنداوا میسل توی ربشیتا سر خالن حدودیت نابرا سوریا و عراق دا و تحریم کردستان بدر ببیتن جیب بحر ببیتن و بخوجی پلاستی اکود بیجن مطرسیا که زور مازن بول سر گوشه گیر کرنو انعزال حریم کردستانه دی خوشبختانه حکومت حریم کردستانه بطایبت وزارت و گوهستنه هیچ بهانه نه دست عراق دا و ری نداره اوی پروژه توی رابن پروژه ها تبع گواستن بروش حالات دجله دل میسل هیتن الدبرات الكيفي وديتا خطاري وديتا فايدي ودوميس
سیمیل دشتا باطل حتی گیت دیره بینه و قراولا شت نف آخا ترکیه دا واتس حکومت هریما کردستان شیا سرکپتن بینه نقشه دستپیکی کمپانیا ایتالی بو عراق بی پروژه چیت کتن و گوه زیدن شروش آوای بحری یان بنداوامی سلی بو رشحالاتی و او پوژی صد برجوان دیا خلک پارزگاه دوکه و همی خلک کردستان دایا و هریما کردستان شوی مطرسیا گوشه گیر کرنو انعزالا و گواسنا بازرگان یعنی دولتی قرطال کتین و کلی تن هریما کردستان روله که گرینگ بیتد به ها و کشانی دولتی دا. بله او گرفتانی که لیستا دا لبردمی بازرگانان دهن آیا لدهاتو دا اما کشه بو درست دکات کشه ل بردم گشتندنی آبوری هریما کردستان درست دکات؟ هل به صد اف پروژه دیگه کار آسانیا کتن بو بازرگانیت مید برس چونکه ایکش آریشن مازنین بازرگانی سر آسی ناپود سر آسی درکی او بابتن و گوهستن نه و گوهستن هکریا گران بی تیچوی کلو پلال گل بازرگانی گران بیتن بازرگان شیک نه و کسی که خیرخوازه تشتکی به قازانج به مفافروشیدن و تل هاو کشا دو ماهیه با کاربر یان حولاتی باجا گرانبونا و گواستن داتن لی هکر تیچوی و گواستن کیم بیتو رید باش هبن اتوبان هبن شمندفر هبن کو نهاجی پروژه که حکومت هریما کردستان و هلا شمندفر الزاخ و حتی خال سلیمانی بتن یان جیک دو ماهی خالا باشور سلیمانی بتن او چه زور ارینیا او خوب بازرگان دی فایده کتن و کی کسی که راست خو بس نه راست خو خلک کردستان دی فایده کت خلک عراق دی فایده کتن حولاتی و بکاربر بشوی گشتی دی فایده کتن چون دی بیت هو کارک بودا کفتنا بهاین نرخاتنا بازاری دا وش بلی ویجیک بازرگان افریقا رین گرینتید گریتن یا رین کو زمانا و گوهستنا کلو پلیت وابن گلک جارا میدیتی بازرگانش مطرسین جردچیا و حوسیا تایبتش نابرا یمن و صومال دالوی گروی دستپیکا دریا سوران نابرا کشور آسیا و افریقا دا خلک چیتن بلا من خوان سفینه خویت مازن بار هلگراد بتن الدور کشور افریقا زوریتن و زوریت دریا سپیا نابرات و پوجیت چوی که زور مازن سر و گوهستنانی دولتی و سر بازرگان برس ولی وی رنگی از پشت راستم دی کار آسانی بنو از پشت راستم پیشوازی که زور باش دهیتا کرن شلای بازرگان و شلای خلکی ولی دیا بیتن حکمت هریما کردستان تایبتمند بسپور شارزا آبورناس پشین مازنترین قازانج بو خلک کردستان بینن و باجرین پیش سازی مازن سروی هلی دانن اول ریاگش پیدانه دیسانه که با صح و گورپان پی گوارتنا بازرگانی درست کرد دیسانه که خدمت گذاری و اوتل و موتل و خارنگه و پانزی خانه و سرویس و چاکرنا یا همچنین فیتریا ترمبیلال سروار ریا هبیتن بویه که هم در فتن خلق کارجی بو خلق پیدا بنو هم افریج یا سرکفتی بین دا کو بازرگانیت بشوی که باشتر به ریدا بهتو بچید. بله بازرگانکان بگشتی چون لم پروژه دروانن اما با پروژه کی ایجابی بخوان سیر دکن خود رأی اوان چون پیشنهاد و داواکاری اوان چیه؟ بازرگان برایس سینگه که گلک برفره پیشوازیا و بیروکی کر لید گل هندیجی هندک داخاز و مرج هبون یعنی بسر خستنا وی پروژه لازل درست کردن فروخانا دهو که بهتا کردن بونمونه رز لازل هیلا شمن دفرات یا نابخویا هریما کردستان بهتا کردن لازل درست کردن هندک کوگه و هندک جهن و حواندن نخاسمه کوگهن تازاندن سریه بیتن بو پیشوازیا بازارن بر همین کشتوکالی و چاندن و دیسانه که جی گازنداویه که هبو نخاسمه الوی دو ماهی بیر الهنده تتکرن که دو خالن گومرکیت ناف برا حریما کردستان و عراق فدرال داده هنه درست کرن ایک ناف برا پارزگاه دهو که و هبلیر دا یا دیجی ناف برا حریما کردستان طایبت هبلیر و گل کرکی که راستی اوجی ده مطرسی بیتن سر و گاسنی و کد بیشن هفدجد گل همی یاسا و ریساین دارایی و دراویل عراق فدرال و حتی هفدجد گل دستور عراقی کنا بیتن
بازرگانیان خلک عراق دو جارا باجا داخل بونا کلو پلن درکی بداتن و چه جهان جی اونا بیتن اوه گلو گازنده هر سریکیا بازرگانت ما بو چونکی هرما کردستان بگشتی و پارزگاه دو که تایبتی دروازه سرکی داخل بونا کلو پلن اروپا و ترکیه و عراق همیه مال هرما کردستان خالا سرکی های کو گمرکای ابراهیم خلیلا الویر پشکینین و ورگرتنا گمرک تکرم بو بازرگانا له کر جارا دوی پشتیش دو که در کویتنو بری پشتنا بازار موصل دا جار کادی پشکنین و گمرک بین ورگرتنا و دیتا دو جا ورگرتنا باجی اول زانستن دارای داد بجنه ازدواج ضریبی اف ازدواج ضریبی پراستی دیتا هو کارک ادی بازرگانت ما روی بگواستنا کلو پلا داخل بنا بنا في عراق شهری ما کردستانی آنش پارزگاه دو که بگوهزنه و رنگ بن کلو پلت خود سوریت اردن را یانجی کل کندابی یان گلک جارال ترکیه بین ایران باشور عراق دا اتینت ناف آخر عراق دا لواجی بیا بیتن حکمت هرما کردستانی هیچ رنگی کی نه بهانه بهلیتن نه قبیل بکتن عراق اوان هر دو خالن گومر کیت ناف برا هر دو لادادانیتن چه سکالای تومار بکتن دادگاه فدرالی سکالای تومار بکتن وزارت بازرگانی پیش سازی حتی سکالای کمار بکتن او سکالای رکخرا و بازرگانی نیف دولتی جی بتکرن چونکی بالبابت با ترانزیت و گواستنا نیف دولتی ورگرتنا دو جارا تعریفا گمرکی هیچ رنگی که نبویه و نابیتن بوشی دل عراقی هبیتن که مولاتی که جداینا رنگ تارده که شکل نورماله که کنفدرالیت شکل درسته بس هرما کردستان پیاسای دستوری پشکش عراق و فدرال و نفقت یایه یک جار گمرکی هتا ورگرتن و دی پیاسا اداره مالیا دهات گشتین عراق هرما کردستان پابند پرادست کردن 5 ساده یا دهات نپترولی کو دهات گمرکی که مدید پیشی مانگه که حکومت هرما کردستان کش می 85 میلیارد و 109 میلیون دینار جماره بانکی وزارت دارای هرما کردستان و گهاستن سر جماره بانکی وزارت دارای عراق فدرال و تا بمها شباط هر افصاله یعنی هیچ بهانه یک نما هکر عراق جبر هندی بیتن دهاتنا پترولی را دست نابن و دهاتنا پترولی جی هرما کردستان را دست کردن و دیا بیتن بازرگانیت یعنی بابت آوری بگشتی تکلی بابت سیاسی نبن دا کو باجو خیکاوی نه فرمانبر بدت نه موچه خور بدت نه خلق ساده بدت و نه هرما کردستان بتنی بلکه العراق جی کارگری خراب ده بیتن چی تجدل العراق گران بیتن لید گل هندی جی گلک جارا بارگران یا خلک رنگ بو سیاسی آرشه نبیتن هکر برجواندی و بابت اقلیمی و بابت نیفدالتی کارگری که مصر هبید. بله سپاس بازو برس که عبدالعزیز ابرین است و ما مستیزانکو سپاس بوی که لبنی امروز کستاد نیوز لگل ام آماده بود.